Pini dapor phai kre sira achitim apor pen dipurong sopia long kedo 5 mile rong sajen arong along Lukhimon adowana kimi kampua sai dengpon aluhiaman pen kachitong dun lake tiripi alui sarpo boloram phangchu Lukhimon songkho tiripi abarim amai phu li dowan longri amai phu mensing terang rong sajera dowan langchari surjo singna mai phu chunbang bida singde lia dowan longri riso ijang jingruma mai amai phu guno jedingti chunbang tomonto inti suarlo chingri amai phi kliri phangchopi hempu mondon ingti hensek longni ingpu pon si ingsamjin pen pechun pon an lancha takalilang bangso adwan kimi kangpua long pinang an Lukhimon aphan ke koirat mate bang pharoi si so se Lukhimon aphan ke koi araratum chetong dun si bangso adwan kimi kangpua long aliralon tidun si ingsamjin pen pechun pon dak arong bangke sengceng kemudian tuyan ikan langsung si dak tuan handan medak makin pondok langsung sikim lang pondok depan pini dak biklong isi tuan nanti bukan lah dak cina arong tuan tim dak arong rak bukan cepat bukan kemudian tuyan ikan mangedak longge sok loin cina tuan tim dak siapan dan tuan arat dun dirung cerek pen tanglok bang ada ketunten lingkang sampen sekali sini lagu baju pen tanglok ini anak bang ke ani kini dan sini long tuan ini sampen sini dak tuan pilih bang dan kupon lo masih ledak tuang kang pen ke dakta ilun lo tuang kang lok si tuan rok si bagdo langsung penang bong dakta rong sejul tuan tai bong lo pasti ledak rong saja lu kawan-kawan pini kang pualong jebok raya doan tame doan arat tame pini ledak silat itu dun pen pini ledak tong dun dolo pasti di bangkelan sih kemarin putum pini kita pada perang pagi ini kasih malam tentang urusan tum dak anu bangsi urusan masih itu pon tekang lo apen di pinidak ada mayalong mai solo pinidak mayalong kami bisa komanten pinidak langsung songko TV dia mayalong lembaring mai baring lo doa masih bang pinidak songko TV sudah News Text Report News 24 Kalbiang lo